Istarska kreditna banka Umaga nudi vrlo povoljne, kratkoročne i dugoročne kredite obrtnicima, članovima Obrtničke komore Istarske županije sa i bez valutne klauzule, uz znatno nižu naknadu za obradu kreditnih zahtjeva od redovne. Više informacija u poslovnicama IKB-a ili na www.ikb.hr. Vaša Istarska kreditna banka Umag. Ne znam šta ti je. A ne, nego slušam kako je klava i onda zajedno krene akcija i reakcija. Tako je, nadamo se da će naša akcija izazvati vašu reakciju, pa dobar vam večer. Prekinite ljudi program. Ne, takove reakcije ne primamo. Dobar večer, još jedan utorak i još jedna čas Skalica. Dobro nam prišli. Znamo da je teplo vane, znamo da je već onako pravo letnjo vreme, pa onda evo sada je vreme za malo počinut, za malo se ohladiti, raskladiti i s nami se podružiti. Tako je, Rima sve, rimati, štima. Mogaš pova reperi, oni to rimu i to cela pjesma i to ti sad popularno, vidim to se na televiziji Stvarno, ne znam, ni mi taj rep nikada šalali, nikad ne reci, nikad mora glavim broj. Ima vjeverica rep, pokrit je pokazat. Čas smo vam teli reći, još malo pa gremo i mi na godišnji, tako da potrpite nas još par utorki. Još nismo ni počerneli, a i mi moramo boju dobiti, tako da morat ćete nam malo oprostiti. Moraš malo da ne budeš ono... Da ne prideš baš ono ko sir tamo na mul, na Volosko. Zajedno se vidi ki iz gornje kraje, ki ovi su već črni. Ali ja vaje boju Ćapan, tako da dobro. No dobro, evo i vi ćete isto počernet skupa s nami, malo ćete počinuti od nas, ali o tom potom i da nas se družimo ove huru vremena. Tako je, do 10 večer, pa budite s nami. Pa dobro je kompanije, danas kad ćemo isto malo ćakulat, puno kantat, s lepim i ženskami se družit, tako da Nikole danaska neće biti slabega poznat. Dobro je kompanije, brzo vreme pa mi ćemo ga prvat kvalitetno iskoristiti. Ćemo. Tako, a neće kantat malo da mi počinemo. Nimamo više top ljestvicu, kako svega i kraju, pomalo i to je šlo. Zbraje se komisija, povjerenstvo, kako se to zove? Ti si dela na izbore. Ja, izborno povjerenstvo, ne moraš to se povedati. Pobira glas i do one specijalne kad oni najbolji prihajaju primit plaketu. Do tega ćemo još malo počekat. Gremo mi sosti kantat, večeras smo vam puno tega paritjali, pa ćemo početi s jednim spotom ki se zove Zami me sobun sakamo i to je bi se reklo po domaći official spot ženske klape Hreljin, naše večerašnje gošće, pa ćemo ih tako najaviti zove lepen spotun, a kad pridemo nazad nutra, već će biti tu pun studio lepih ženske. Svega neš lepega. A bome će, zato budite s nami. Allah. Tebe san akamiku igrati
Evo, bravo, bravo. Ti vidiš ako smo prišli unutra ili nismo. Nazad smo prišli v studio, zele su nas sobun sakamo i prišle hnanva našu konobu, zato nas je ovako čuda i ovako jedan prekrasan pogled imate svi vi, dragi gledatelji i gledateljice, naravno. Drage hreljanke, naše prijateljice, odnosno ženska klapa Hreljin. Je to onako službeni naziv, ali mi vas moramo zvati hreljanki. To vam je onako neslužbeno, ali nekako je onako od milja. Ja ću zajedno iskoristiti priliku da pozdravim svih Hreljani ki gledaju večeras, jer samo muški su ostali doma, pošto su sve ženske. Sve su prišle, nego kako? Ja mislim da ni vajnoj kuće, više ni sve spekle, parićalenje, sve da mogu na mire gledat doma. Vidiš ti, na Hreljine lepo ženske pohajaju po konobah, a muški su doma. Za to su se žene borile i neka su svaka čast. Najlepše doma kad sam sam. No dobro, a s njimi je i njih šinjor, a on je maestro i voditelj, pa evo, od kuda ćemo krenuti, ki će nam malo vas predstaviti i pozdraviti se. Evo ja ću. More, ajde. Biš možda mikrofon, a ti imaš. Ne, ona ima mikrofon, pa će nam malo da predstavimo članice, da vidimo ki je to da nas kapul nas ovako nobe, a onda ćemo još malo počaparati. Da prvo pozdravim u ime članice Klape Hreljin, pozdravljam svih ki nas gledaju i nadam se da ćete uživati. Ovako, sad su van članice Klape Hreljin, Martina, Ana, Lucija, Maja, Vedrana, Viktorija, Ana, Jasmina i Alina. Sve na Ina se rimuje. To je bilo na audiciji. Ja, vidiš, stvarno je. Stvar kod nas imamo dvi na M, dvi na L, dvi na A, dvi na V i jedina je Jasmina sama na J. Tebe se lula kam treba, čuj. Ne, a ki je dela audiciju? Ki vas je zbral ovako seh na kup? Mi smo delali audiciju, ali za voditelja, za nikoga drugoga. Aha, znači ženske same vode Tako politiku je, i biraju svojega voditelja. Kako ste ga zibrali? Pošto je blaženi među ženami, ili evo ja ću vam dati mikrofon, malo me rečite, kako vi pridete na kraj s njimi? Lipo. Dobro, to nisam ni mislio da grdo. Malo ako morate taktiku, znate kako svaki nogometni trener izloži taktiku, pa morate i malo taktiku, kako je to Ke trikove vi koristite da vas oni naslišaju i da onako lepo kantaju? Pa nema, mislim, treba biti vrlo jednostavan, moraš se njima prilagoditi i oni normalno meni. jer su ženske, mislim, one se I onda neće uspijemo, onda namije. nađemo jedan modus i tu se nađemo i onda funkcioniramo u tom sistemu. I Vrlo jednostavno. koliko već funkcionirate? Evo, sad će biti 18 godina. 18 let. Bome, pa to ste već punoljetni v tem druženju. Od samog početka, ovo je sad najnovija verzija. Postava. Ima puno mladih članova. Tako da, od prvog dana, sad će biti 18 let će biti. Znači, oni su vas izabrali... I trpaj me već 18 let. Znači, izabrali ste pred 18 let demokratski, pretpostavljam. Da. I od onda, da li vi sudjelujete u odabiru novih... Ne, u odabiru uglavnom svi zajednički odlučujemo. Mislim, ja na kraju odlučujem da li može, ne, ali oni daju prijedlog. Vaša je zadnja. Oni daju prijedlog i onda mi zajednički odlučimo da li odgovara, ne odgovara
Ste zadovoljni za ovom postavu? Jesam. Evo sad ovo je najnovija friška postava. To su ga navadile prvo da mora tako. Odlično delo ste stvorili, dressing je dresura. Pa vrnimo se mi onda sa ta leta prvo, iako vi ste mlade i sve, vjerovatno vam je onda to neki drugi povedal. Kako to krenulo sve skupa? Pa ja, vidiš kako su one lepe mlade. Pa moraju nam drugi povidati jer smo ovdje, Jasmina i ja smo od početka. Vedrana i Viktorija su došle 2 leta poslije, tako da nas jako puno imamo staža u ovoj klapi. Bome, lepo je to čuti. Dolazila, odlazila, ali ja sam cijelo vrijeme. Evo ga. Krasno, evo, čestitamo na temu, naravno. Kako ste krenuli, kako ste došli uopće na tu ideju da, pa to evo, na Hreljine da, 99. je bilo vrijeme kad su se klape počele osnivat, kad je bilo nekako boom klap. I onda je bila klapa Frankopana Hreljinu muška. Oni su pjevali sakuda, sakamo sodili, pa smo mi malo bile ljubomorne. Aha, to je bil motiv, malo pokajati. Da, mi smo pivali vas Bor, ovako do sloga i onda cijelo vrijeme nekako je bilo prerano gremo doma i onda smo se ipak odlučile da ćemo mi napraviti klapu. Tako da je lijepo nas 9 isto na početku dogovorilo se, posele smo se, sami smo si podilile glase, vidjele da bi to moglo funkcionirati jer smo već pivale vas Boru i odlučile se kako je Nino vodil muške da ćemo zvati Nina da nas on vodi. I od početka je to funkcioniralo. Mi njemu dragi maestro, nami pacijentice i tako već funkcioniramo 18 leta. Ja, pacijenti. Dobro da si tepate, tako je da to tako funkcionira. Tako je, ljubav nas veže i spaja, viš kako se onako i pogledima i sve izmjenjuju. 18 let je do onda pasalo. Je, za Jurjevu sad. Baš za Jurjevu. Da ne crkvenim to gledate. Ma je, imate čak i nego počeli smo u 2. mjesecu i onda su nas zvali. Pa bite vi za Jurjevu došli otpivati jednu pjesmu. A, majko mila. Što se spametite tega prvega nastupa? Kako vam je to? Ja baš i ne, ja sam to zbrisala, ali Jasmina mi svaki put me malo podbode pa mi reče kako ova sam bila. Jasmina, povedite nam vi malo, kako je to bilo? Se sjećaš? Zaspalo je siroče. Čekaj da damo Jasmine mikrofon. Bila je Zaspalo je siroče i to siroče još uvijek spi. Dobro, vjerojatno ste ga tako lepo, somno držim mikrofon, vjerojatno ste ga tako lepo uspavale da je Mome smo, ali nakon toga... To biti, kako se zove načaj Zaspala bajke? Trnarušica. To siroče u biti bilo lik iz bajke. Ma nije to bilo tako jako loše kako vi mislite. Fajn je to bilo dobro posloženo, uspjeli smo počet i uspjeli smo ufiniti. Znate kako je to, publika uopće ne zna kako to mora biti. Prema tome, to ste samo vi znali. I mlade. To je najbitnije. Ti nas je poslušao, svi su nas gledali. I eto, od tuda je krenulo. Da tega ni bilo, onda ne bi bilo sveh ovih uspjehi keh imate sada nakon 18 let. Za kantamo. Ja ću ti samo pitati, tu smo gledali smo ovaj spot, pa su se one, ajme kako sam bila mlada, ajme vidi ovu, pa ova ni, pa je. Spotki smo gledali je za pjesmu Za mi me sobom sakamo. I kega leta ste to snimali? Vedrana mi rekla 2007. jer ja se ni toga više ne sjećam. I onda sam se šokirala. Pred 10 let. Dosta je skleroza nastupila. Dosta vas se i promenilo do onda? Jako puno. Pa to su na početku bile studentice ke su zajedno počele pjevati, ali su onda obaveze došle familije, dica i onda se ni moglo, odustajale su, prolazile su. Sad smo Irsko, imaju klapu gore i tako je. Ma ne, evo, Jasmina se vrnula kad je mala počela, školu je prošla, kad je mala došla do malo višega razreda, nećemo reći koliko. Se vrnula nazad, tako da Vedrana je isto bila evo na porodiljnom, pa se vrnula nazad. Znači onda to tako dok deca malo odrastu i onda se vrnu. Evo i Martina isto, bila je godinama na porodiljnom. Martina godinama na porodiljnom. Ja Martinu poznam od srednje škole. Neki malo više nosi. Ja se smišljam kad je Martina bila prvi put noseća, to je bilo pred čuda let. Martina i ja smo inače u srednju školu hodile skupa. Pa nije više na porodiljne. Samo čao na to lepo sada već se odbavila, je nama velu decu, a ja imam Miću i onda to je tako nekako. Neki prvo neki kašneje. Mi ćemo potla. Ne, neki kantat. Kamo gledamo, doko neće kulaju od deci, ja bih da mi zakantate malo jednu more, da mi malo predahnemo, pa ćemo se vrnuti nazad, pa ćemo opet malo dece, malo pleni, kiča, dela, pasi, to, kiča, more. Šta ćemo čuti? Za početak?
Rijeku snova. Rijeku snova. Ajde, Evo, tako je, dobili smo prvenstvo, moramo reći za rijeku. Tako je. Rijeka snova, klapa, ženska, Hreljin. Osjećam te oko sebe, i stalno čutim one riječi koje su mi potrebne. I znam, vezao sam se uz tebe, pružila si mi slobodu, dugo sam je tražio. Rijeka snova, vrelo nade, vrtlog želja život, našao sam sve na ovoj obali. Moje oči sad trepe, poput zvijezda sjaje se, u daljini gledam ljubav ondje je. Tko si ti? Si ti, što me ljubiš tako nježno, dok na nebu sviće zora. Tko si ti? Tko si ti? Što te slušam kako dišeš, blizu uspavanog mora. Tko si ti? Osjećam te oko sebe, i stalno čutim one riječi koje su mi potrebne. I znam, vezao sam se uz tebe, a pružila si mi slobodu, dugo sam je tražio. Rijeka snova, vrelo nade, vrtlog želja život, našao sam sve na ovoj obali. Moje oči sad trepe, poput zvijezda sjaje se, u daljini gledam ljubav ondje je. Tko si ti? Tko si ti? Što me ljubiš tako nježno, dok na nebu sviće zora. Tko si ti? Tko si ti? Što te slušam kako dišeš, blizu uspavanog mora. Sa pjesmom Tko si ti? Ženska klapa Mi znamo kek su, ne? Tako Mi je. znamo, a tko ste vi? 060-328-823. Ako budete sretne ruke, možda nas dobijete i počakulate s njimi. Tako je. A ja sam htjela pitat malo, vi ste Hreljanki, iz Hreljina ste, ste se s Hreljina baš, je li to uvjet da budete članice ili ste ipak negdje malo onako razjedinjene? To je samo jedna olakotna okolnost. Zbog vožnje, prevoza i sličnih stvari, dolaske na probu. Ste se našle negdje na sredine? Da, jer imamo obično 2 puta na tjedan probu. Ali moram reći da Viktorija i Vedrana, one već 14 let. Vedrana, koliko ti? 12. Viktorija 14, dohajaju s punta. Bome! Tako da... Maja, nije neka kilometražića, ne. U principu kad ste iskali klapu, kamo poći. Čim dalje. Imaš šuru vožnje tamo, pa imaš šuru vožnju nazad, pa znaš, gužva sezona i to, partišno polno, dođeš doma na polnoć. Tako, bravo. I to sa 2 puta na Šetemanu, tako. Vi ste u biti najsretnije članice, onda već bilo blizu, onda ne mogu slagati. Ajoj, vidiš ti. Tako da, evo, ne s punta do Hajove i toliko let. A stvar je u tome da im igramo
često napunat onda, pa se i mi tamo osjećamo već kao doma. Isto most, vremena, pa bura, pa prespite. Neki put i prelažemo da smo mi iz otoka, tako da ne naplatemo starinu, ali ne pomore nam. Ne pomore vam to. Ne. Dobro, druge članice isto su Hreljanki ili? Ne, Martina na Krasici biva, Ana je s Hreljina, Lucija je s Praputnjaka, Maja je Šmrike, Jasmina je Hreljanka, ali biva ovako streni, Ana je Hreljanka, prodana v Šmriku. I to je to. Vi ste pravi jedan klub novi, dosta imate ti transferi nekako, ja ne znam to više. oženjeni. Ne, nemojte nas izjednačavati s muškim. Ne, nismo mi to ne mislili. To muške klape delaju. Muške klape prehićivaju se članovi sad jedne, sad dva drugu klapu, ali ženske ne. Ženske se svoga drže. To je ta postava. Kad staneš tu i ostaneš. Svaka ženska se svojega drži. Tako je. I onda je kontenta. Ti to me ne govoriš. A muški su prevariti. Kao da se navadim malo. Dobro. Mi smo i edukativna emisija i poučni smo. Tako je, i za mladi, ne samo za čo znaju već kako to već gre. Nego teh 18 let od kad ste počeli pa do današnjega dana, sigurno je fajn tega se dogodilo. Moramo onako storiti jednu kratku retrospektivu. Ok, dajte dužu, pa ćemo par bloki. Bolje nikakovu. A dobro, možda neki događaj ki su vam ovako ostali. Osim što ste se ženile, decu i to sve skupa. Vjerojatno ste i pasa nabavili nekega, nego što se tiče muziki. Da li ste bili na kojem festivale? Da li ste neko gostovanje kada ste kantale pa vam se onako urezalo sjećanje? Da, naravno. Nismo bile smo 2 puta u Italiji. Ne zna, Nino točno zna kad smo bili, Jasmina. Va Veroni smo bili i tamo smo vas sred leta pjevale odavanje počasti žrtvama svih ratova. U biti tamo Prvog svjetskog rata je i to mi se jako urezalo. Sjećanje jer su te kosturnice i kosti su naslagane i bilo je leto priko 40 stupnji vruće, a mi smo upoznavali sve moguće ljude i to je stvarno bilo spali po kućami, ne znali to je bitno. Naprimjer to, u Francuskoj smo bile onda s prijateljskom klapom, tamo smo nastupali, bile smo u Sloveniji, bile smo u Mađarskoj, u Češkoj smo bile 2 puta. Pa stvarno, vi ste proputovali stvarno puno. Da. Imate međunarodnog staža. Imamo. Ovisi kakove su obaveze bile. Ako su bile studenti, pa onda ajde moreš malo ili ako dela moreš pobići, to je super. Ali kad te obaveze neke skupe, onda se samo fokusiraš na ovo je bliže. Kako da nastav funkcionira kad već imate svoje familije, kad ste pri kraju studija? Kad ste odstudirali? Ne, stanimo. Nisam rekla da mi imamo 2 članice koje su mlađe od 18 let. Znači, klapa je napunila 18 let, punoljetna je, a 2 članice su maloljetne. Sad tu je mali problem. Ja. Evo, ovih par članica. Tu je mali problem. Mali problem je v tomu, če se one ponašaju više odraslo nego mi drugi. Aha, dobro. Pa bitno da imate nekega ki drži balans. Da, pa onda paze na nas. Eto, to je najveći problem trenutno u klapi. Nego neki bi pametni. Svaka čast, divojki. Još kad počnu voziti. Ajoj, kamaj čekate da bi vozačke. Onda će nam se svaki nastup urezati u pamet. Ili možda ne. Ili možda se nećete spametiti, ali dobro. A dobro, zato trenirajte do onda sve vještine osim pjevanja, tako da kad one polože da morate zasijati. Ovako kad se nekamo gre, lani smo bili kod Nina v Belomu. Zvan nas je, prespali smo na primjer lani v Belomu i to onda kad se družimo, kad celu noć negdje ostanemo, onda se klapa u biti spoji i onda počneš isto razmišljati i dobiješ neke svoje idejece, neka svoja događanja i onda to nas nosi u biti dalje. Zapravo živete kod jedna familija i to je jako lepo. Da, i pokaramo se i pomirimo se i volimo se. Znam da je termin normalan, ali... A to je tako. Zezamo se malo, nego deca gledaju, pa sam samo upozorio roditelje da malo da ste išvajte. Ajde, nego neka oni lepo malo pojačaju tom, pa neka naše Hreljanki još jednu zakantaju. Evo, sad je kantat, sad morate nazad dinut. Sad pojačajte i dalje. Časte nam još parićale. Čaćemo sad. Čaćete sad. Cetinu, more.
More. Ala, evo jednu pravu klapsku. Jednu pravu klapsku Cetinu. Cetina rijeka, inače kako s Hreljin teče. Da. A i tamo smo doma. I u Omišu smo isto bile doma, tako da smo i onda prigrlile ko svoju. Onda sačuvajte misao, ako je to moguće, do pokle pjesme, pa ćemo malo i na tu temu. Dobro, ali ćemo probati. Jasmina kao sekretarica će posjetiti, jer svakog toga, Jasmina, kad smo ono bili? Hreljanke i Cetina. To je Vedrana. To je Vedrana. Dam dam da 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 dam dam da da dam da da dam da da dam da da. Sladinara potekla bistra voda studena, pa se poljem razlila Cetina. Dam dam da da dam da dam da. Vodu cure molila da bi dragog ljubila, pa joj pjesmu najljepšu pjevala. Oj, Cetinarode, daj mi malo vode, da se duša napije tvoje vode studene. Oj, Cetinarode, moje dragi preko, pjesmu moju ne čuje, pusti njega do mene. Pjesmu moju ne čuje, pusti njega do mene. Dam dam da da dam da dam da dam da dam da dam da dam. Za dinare potekla bistra voda studena, pa se poljem razlila Cetina. Dam dam da da dam da dam da dam. Vodu cure molila da bi dragog ljubila, pa joj pjesmu najljepšu pjevala. Oj, Cetinarode, daj mi malo vode, da se duša napije tvoje vode studene. Oj, Cetinarode, moje dragi preko, pjesmu moju ne čuje, pusti njega do mene. Pjesmu moju ne čuje, pusti njega do mene. Dam dam da da dam da dam da dam. Za dinare potekla bistra voda studena. Dam dam da da dam da dam da dam. Istarska kreditna banka Umaga nudi vrlo povoljne kratkoročne i dugoročne kredite obrtnicima, članovima Obrtničke komore Istarske županije sa i bez valutne klauzule uz znatno nižu naknadu za obradu kreditnih zahtjeva od redovne. Više informacija u poslovnicama IKB-a ili na www.ikb.hr. Vaša Istarska kreditna banka Umaga. Jagoda je pomno birala stvari za svoj najljepši dan u životu. Listala je časopise, izrezivala fotografije, surfala internetom, lutala okolo i tražila ideje. Ali jednu stvar nikako nije mogla naći. Nekoga tko bi kvalitetno snimio vjenčanje. I onda se desilo nešto. Pogledala je ovu reklamu. Art film iz Matulja kvalitetno, profesionalno, s dugogodišnjim iskustvom snima vaše najdraže i najdirljivije trenutke. I onda su živjeli sretno do kraja života. Veš novi CD od Cortesi, ja sam ga kupila, ča bi rekla nona da ga nimam. A ča bi rekla nona, kako je to biti ti,
deca draga, sve liste nevači. Evo nas nazad, Nina, smo etere. Smo, evo tu smo da vidimo se na televiziji, dobro je, tu smo, vrnjamo se nazad v dobru kompaniju, našem Jer tukaj još ženskičan. fajn tega zapoved, a ne znam da li ćemo arrivati. To je velik problem pul nas. Nikad ne arrivamo povedeti sve ono čo bimo hoteli, zato ćemo da nas probate evo malo onako ubrzati i povedeti ono čo je važno. Maestranji se pridružila sredinu jer sam čul da kod njih inače veliki sklad i ljubav vlada, kako su rekli na početke, pa tako i sad. Maestro, kad su nekakve onako ove situacije malo onako bi se reklo napete, ki onda udrije zadnji po stole i reče dosta ovako će biti? Pa ja. Svaka čast. Stvarno? Je to stvarno ili tako morate reći? Moram reći. Dobro, Nina, dobro. Da se situacija malo smiri, pa onda malo važimo da li je bilo u redu, nije. Pa nađemo kompromis i na kraju se to riješi. Dobro, najčešće zbog čega se ovako ćapate ili možda imate neka oprečna razmišljanja? Zbog bedastoće. Najčešće zbog bedastoće. Ma je, Nino, kad delamo, onda delamo. Kad delamo, onda stvarno delamo. Onda smo svi na miru, onda se dela. Ali kad počnemo bedastoće divanite, onda... Sudski. Ću ja malo zamučat. Tebi čuti drugu stranu, da su stvarno to ovak mušku stranu, da su to ovak bedastoće ili su to možda neke bitne stvari? Ne, ja se naljutim jedno ako ne štima nešto, ako nešto nije u redu, pa onda se tu moramo isto malo naći di smo sve zajedno. Ja malo teško je što tu se dogovorimo. Da. A šione vas poslušaju, znamo da ženske onako vole čuda povedati, onda sad kad se najedu na prove, prijedu pa ćakulaju ili ne daju ih. Podote da ženske voli čokolad, ali kad na probama, kad stvari krene... Ipak su disciplinirane. Disciplinirane se, mora reći, puno više nego muški. Ozbiljno? Da. Evo, pohvala, nadamo se. Ovo je javno bilo, javno priznanje, tako da... A recite mi, da li vam je bilo teško? Ne radim sa muškima, pa onda znam, nisam toga ugovoriti. Da li vam je bilo teško svih ovih let, evo sad su na rekle u pauzi, da 5 let ste hodili na Omiš i svako leto jedna ostala noseća. Pa onda kad jedna gre na porodiljni, kako se krpaju onda škuje? Išćete novega ili neki prede? Ne znam, kad dođe, kad bila je situacija na probi, kaže, recimo jedna od njih, koja je bila noseća, ja nisam znao, kaže, imam vam nešto reći. Postaćete otac. Ja sam u tom stanju kako jesam, gotovo. Ali to se dešavalo zadnjih godina i koliko je? 5 godina. Znači, to su bili šokovi. Stalno, svi ko sam I znamo šta se nakon toga dešava. Ostanemo bez pjevača, moramo novoga. Mislim, to su velike promjene. Tako da je to bio veliki problem do sada, no stop se to dešavalo. Ali sad su rekli da su sve to odbavile, osim ove mlade članice su još mlade. To je sad, nije prošlo. Pomalo. One su još premlade, neka one još malo počivaju. Sad je status quo. Odlično. Do kad ne znam. Znači, uživajte u sad je vrijeme za uspjehe. Neka probe će doći, neka nova vijest. Da vas onda ja pitam, šta ste rekli? Vas je 2, 4, 6, 8, 9, koliko deci? Sve skupa, moramo ih pozdraviti, sada vi nas gledaju. Evo, mahnite dece i muže mi se. Evo, mahnite vi. Svi, majka da ih pozabite pozdraviti. Najstarije ima 22 leta, a najmlađe 2 leta. Evo, kako lepo. Znači, cijeli raspon imate, sve pokrivate i glasi se. Ali problem na nječu su većinom muški. Od tih 9 je samo 2 ženski, pa nećemo i mi podvladat. Menite PTH, ovo je to morate gledati. Negdje je neki zaštekao. Bit je muška, nema veze. Bitno da se kanta i bitno da je veselo i bitno da je dobra kompanija. Najbitnije je druženje. Evo, vaša deca će to definitivno od vas i navaditi. Samo još ovo pitam pa ćemo zakantati. Bili ste na Omiši koliko puti? Vedrana? Puno. 8-9 sigurno. Smo. A Vedrana je tajnica. Ne, jer ja sam zabljiva. Vedrana je mlada, ona pamti. Telefon mi se, tako nema veze. I bile smo i na Bolu, bile smo i Vavodicami, bile smo Kaštela. Na Omišu smo bile prvo na Izlučnim i pa onda va finalu. 6 let bile va finalu, ja mislim.
Onda poslije nam je problem postalo putovac, imao tamo, pa smo malo odostali. Pa muži, pa jedan, pa kurijera. Onodice, oko 40 članic je bilo ova klapi, čak možda i 50 kroz ovih 18 let. I svakoj članici kad nova dojde treba u biti 2 leta da se glasovi, da se usuglasimo, da se naučimo zajedno pjevat, pratit pokrete jedna druge, zajedno počimat, pojačavat. To su sve one nijanse koje su u stvari dosta bitne. I onda baš 2 leta treba nekomu da se nauči. I onda nam je draže ovako nekoga zet nazad, i Martinu Vedranu, ki već zna kako klapa funkcionira. Odlično, mi smo već čuli da funkcionirate. Možda ove cure mlade koje su došle, možda one da kaže svoj sud. Joj, meni, nemojte. Kako je to? Ovako, ja bih da zakantamo i onda ćemo malo njih. Pa ćemo malo čuti ove mlade snage. Čak ćemo sad da čuti. Sad ne mojni pivat. Prošeđi se s Manu po Kvarneru. More, ajmo čuti, homo se svi skupa prošetjati. Miramo šetjati tu zad kamera, ali šetjate tu kao uz mikrofon. Skoro. Sam ti širon vela vrata da mi dojdeš na Kvarner. Kupil sam ti veru belog zlata i ružmarin sa sobom zel. Pejaću te do materina praga, tu ćeš vavik samo za me bit. Prošeći se s Manom po Kvarneru, Opatija s kamelijami spi, od Kostabele do Delte i Sušaka. Moja rika svoja jutra broji. Prošeći se s Manom po Kvarneru, moja je duša zdola sa kokamika. Priko mosta pušćaju mišalj, ko 2 oka zlatnog otoka. Gorko strene ognji se luštraju, stari bakar vavalu se je skril, kraljevica je čvrsto zaspala, vozu baba deda zazvala, hlati dela naša lipa hučka. Tu ćeš vavik samo moja bit. Prošeći se s Manom po Kvarneru, Opatija s kamelijami spi, od Kostabele do Delte i Sušaka. Moja rika svoja jutra broji. Prošeći se s Manom po Kvarneru, moja je duša zdola sa kokamika. Priko mosta pušćaju mišalj, ko 2 oka zlatnog otoka. Priko mosta pušćaju mišalj, ko 2 oka zlatnog otoka.
svaka čast, ljudi se šeću. Sad ih moramo zvat nazad, prošetite nazad opet pred kameri da nas pogledate malo do kraja. Tako je, po našem celem kraje. Još nismo malo potjakulali, maestro nam je tamo stal. Kako birate pjesmi? Koje pjesmi volite kantat? Su to ovdje naše primorske ili dalmatinske ili imate svega? Imamo svega. Sad smo recimo na piru pivali, pa smo onda crkvenih malo imele za pire, pa onda ako gremo na smotre klap, to su onda obično klapske pjesme, pa i tu imamo neć, onda imamo obrade. Sad u zadnje vrijeme nekako više volimo obrade, jer onda se posidemo iza nastupa, pa onda počnemo pivat, pa onda bimo to saka na svoj način, pa onda na kraju ni nas maltretiramo da nam napravi obrade nekih pjesam. I on se lipo toga ulovil, dobro mu gre, mi zadovoljne. Znači, neće ipak ovako moderniji malo repertuar. Bravo. Kako publika reagira? Ča oni više vole? Ovisi, ako su na smotrami, onda publika dosta voli te klapske i da se ponavljaju, ali sad ova šira publika koja je počela voliti klape, ona više voli te obrade na klapski način. Da bude onako malo moderniji. Naravno. Neka mikrofon tamo otputuje do najmlajih, pa da malo njih pitamo, pošto ste vi ovako najfriže i kad... Ja ne znam čemu se vidi. Stalno bil to, ali ja se neš gleda nada da ne bude sumnjivo da malo jo ne dve deseti raču. Kad vi nas slišate ovako njih sve ovo ča povedaju, da vas je strano da ćete ostati nositi sad uskoro? Ne daj Bog! Samo odjakuli. O te sam pita malo po repertoara. Ja mislim da ih već nećemo vidjeti. Roditelji će zabranuti. Kako to da se priključuje klape? Pa prvo pježa nam se pjevat i zvale su nas i mi smo hotele i same se bavimo glazbom. Ona greva glazbenu školu, ja samostalno. I hotele smo probati neć novo. Tako. Tako, Jasmina je zvala i onda smo došle i krenule smo i sad smo već smo 2 leta tu. Iši se sad već osjećate onako dijelom njihovim. Kako smo dali kompliment? Hotele smo probati neć novo. Znači da ste vi u biti neć novo i ste kontente. Da. Je, svaka čast publika. I super je društvo i složne smo i dogovorimo se za koju god sitnicu treba i razumiju nas, idemo u školu, imamo puno obaveza oko toga, ispiti. Bravo, a znate vi da sad kad dobijete vozačku da ćete ih morati pomoći? Ja sam prva. Da li biti teško voziti to sve? Da već vidim. Nabaviti. A nema veze čak. A sada kad smo se ishvalili međusobno, znamo da je bitan na estradi styling. Vi imate sad jedan interesantan styling, ki je ovako zadužen, ki bira modne kombinacije vake ćete nastupat. Pazi, Jasmina je reče, imamo toliko i toliko soldi. Toliko morate potrošiti na halju, toliko morate potrošiti na dodatak. To je jako mala svota. Ostalo za pijaču. Tako je. Više na to potrošimo nego... Dobro, ki recimo osmislio večerašnji styling, znači imamo jedan lagani mornarski uzorak, sad džins generacija prevladava s gornje strane i dole su tako, vide se razni modeli starki i jedan model all star balerine. Ki je smisel želim kombinacije? Biti posebna. Ovako, imali smo te stare halje, koje su bile od prijašnje generacije klape i onda ne moramo se sesti te halje koje su strukirane, delane po samom čovjeku, nisu se više mogle širiti i uzeti, već imaju 5 let. Prošle su pa recimo 40 nastupi na letu puta 5. Suzilo bi se još nekako raširiti malo teže. Ne more se, ne more se ni to. I onda smo odlučili da moramo si neć novo. Kako je leto odilo lani, onda smo šle na tu verziju da ćemo više vani pivat na nekakvim i plažama i događanjima, da za tu verziju onda napravimo neča se ne vuče po poduče, ovako neć na mornarsko, će nam dobro doći za sujce preobujce, nastavi dalje. I jako vam lijepo to zgleda, stvarno ste krasne. I da ste opuštene va njih.
To smo. To se primijeti. To se primijeti. Temu služi Da, to imamo. Da, to je ono malo da bude više. Mi smo već rekli da kad smo od broj kompanije nekako na vreme brzo pasajmo, ljubimo stvarno čuda Ćakulat, ali nećemo već Ćakulat, moramo pustiti vremena za još jednu pjesmu koju ćete nam odkantat. Zato ćemo vam se zahvaliti, drage Hreljanke, čas ste nam uljepšale našu današnju emisiju. Zaspravje ste nam je uljepšale, bilo nam je jako lepo družiti se s vami, kantat s vami, Ćakulat s vami. Čar reći nego da želimo da imate puno nastupi, puno uspjeha i puno podmlatka, ne još, ali puno sponzori, da imamo nove halje i za nove veštaji, tako je, evo. Moramo još samo reći kada je vas neki more vidjeti uskoro. Margaretino leto, Vabakru, onda na Grobniku, Vapuntu, Škrljevo i sad... Znači turneja po Kirije i otocima. Svaka čast, Pa gremo mi dalje, ali aplauzi. tu nas se sad more vidjeti. Odlično, kip vas bude hotel naći. Imate kako Facebook stranicu, web i to? Imate kako? Imate Facebook. Imamo. Bolje ne gledajte. Bolje ne gledajte .com, pogledajte, ga interesira. Dokazale su se da funkcioniraju, kantaju super. Hvala vam Hrljanke, što ste bili večeras naši gosti u našoj konobe. Za kraj ćemo čuća. Hvala vam što ste nas zvali. Ja još nisam rekla se, a druge ni nisu došle do izražaja, pa nas morate još izvat. A sad ćemo pivat Hajde da ludujemo, to je na naš nagovor Nino obradil, pa ćemo onda hvala njemu, evo ga. Nino, hvala lepa i vam što ste bili, što ste ih dopejali. Tako je, a mi ćemo sad ludovat za kraj, vi ludujte s nami. Dragi gledajte, gledajte se još jednu čas Karlicu, do neke sljedeće prilike, pozdravljaju vas Hreljanke, i mi dva. Hvala Bog. Ne moraš biti bogat i lijep, samo budi dobar i pokloni mi cvijet. Ne moraš biti snažan i grub, da budeš samo moj svijet. Ti si momak za pobjede, dvije prave riječi bit će dovoljne. Plava zvijezda na nebu sja, ti si onaj koji tajnu zna. Hajde da ludujemo ove noći, hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada, to mi se dopada. Hajde da ludujemo ove noći, hajde zaljubi se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada, to mi se dopada. Tururu, turururu, tururu, tutu, tururu, turururu. Ne moraš biti bogat i lijep, samo budi dobar i pokloni mi cvijet. Ne moraš biti snažan i grub, da budeš samo moj svijet. Ti si momak za pobjede, dvije prave riječi bit će dovoljne. Plava zvijezda na nebu sja, ti si onaj koji tajnu zna. Hajde da ludujemo ove noći, hajde zaljubit se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada, to mi se dopada. Hajde da ludujemo ove noći, hajde zaljubit se u moje oči. Tvoje su usne kao čokolada, to mi se dopada. Tururu, turururu, tururu, tutu, tururu, turururu.
Istarska kreditna banka Umag nudi vrlo povoljne kratkoročne i dugoročne kredite obrtnicima, članovima Obrtničke komore Istarske županije sa i bez valutne klauzule uz znatno nižu naknadu za obradu kreditnih zahtjeva od redovne. Više informacija u poslovnicama IKB-a ili na www.ikb.hr. Vaša Istarska kreditna banka Umag.